Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün iyulning 8'i bazar ertesi kuni. Biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmaz. Bugün Rus işgalcileri Donbass'ta tinchlikni 6 kere bozdu. Bu haqda Ukraina Mudofaa nazirliginin spikeri Maksim Prauta haber etti. Donetsk vilayetining Novolugansk ve Pivdenna kasabalari mina topullari ateşi astında kaldı. Vodeni tarafında ise artilleriya kullandı 21 mermi atıldı. Ukraina askerleri arasında yaralangan ya da elak olganlar yok. Ukraina Telekesizlik Hizmeti 112 Ukraina ve News One televizyon kanallarına karşı sanksiyalar koyulmasına başlatacak. İdare News One ve Rusya bir televizyon kanalları arasında ilan edilen telekopür sebebinden Ukraina Milli Telekesizlik ve Mudofaa Şurası'nın nefbetten dış oturuşunu geçirmeye teklif etti. Ukraina Telekesizlik Hizmeti reisinin vazifesini vaktınca icra etken Ivan Bakanov tecavüz memleketke Ukraina'ga karşı malumat kampaniyasını geçirmek için yol vermemek gerekmez dep bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge telekopürler yerine kenleştirilgen aytışmalar geçirmege teklif etti. Bu haqda o video yazısında bildirdi. Geçenlerde Rusya'nın federal televizyon kanalı Vladimir Putin'in kudası Viktor Medvedchuk idare etken ticari Ukrayn televizyon kanalının telekopür geçirmege planlaştırganı belli oldu. Bu ictimai ağlarda memnuniyetsizlik dalgasının sebebi oldu. Çünkü yayın Rusya пропагандасының алеті olacağına eminler. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Şimdi ise Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'ge hitap etmek isteyim. Laf etmek gerek mi? Gerek. Keliniz Kırım kimnin olganını ve Donbass'ta kimler olmaganını müzakere etayık. Lakırdı için şöyle takımını teklif etim. Men, siz, Amerika Birleşken Devletleri Prezidenti Donald Trump, Büyük Britanya Baş Naziri Theresa May, Almanya Kansleri Angela Merkel, Frankistan Prezidenti Emmanuel Macron. Ne yerde belesem Alexander Grigorьевич Lukashenko bizni ve sizni Minsk'te memnuniyetle karşılap alır. Biz hiçbir diplomatik turlarını red etmeyek, biz laf etmekni teklif etemiz. Филименко 17 рейсі ұшағы қазасының давасы мевзусында Украинадан mahkeme işleri берілуіні başladı. Bu haqda Adliye Naziri Sergey Petukhov öz Facebook sayfasında haber etti. Qayd etdi ki 2 yıl evvelisi Ukraina ve Filimenko Adliye Nazirleri 17 reysi uçağı kazasının taqiq etilüvi hakkında imzalagan anlaşma indi işley. Bu anlaşma 2020 mart'ın 9'unda başlanacak mahkeme davasının bakılması safhasında da mühim olacak. Malezya hava yollarının Boeing 737 uçağı 2014 senesi iyulning 17'sinde urup düşürüldü. Uçak Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçaydı. Uçakta olgan 298 insan elak oldu. Halkara Taqiqat Gruppası linerinin bu kompleksinden uçurulgan raketa ile urup düşürülgeni hakkında bildiriyor. Kompleks Donbass'ın işgal etilgen topraklarına Rusya'dan getirilgen. Гонконгта яны наразылык акциясы 2005 hükümet kanun karşı çıktı. Kanun leyhası adamlarının Kıta Çin'ge ekstradasiyasına yol beri. Anda ise mahkemelerini komünistik fırkası idare etti. Gonkong sakinleri Çin'nin mahkeme sisteması şafa olmağını sayı ve memleketinin Kıta kısmında sık ölüm cezası kullanıvından korkarlar. Aksiya sonuna kelgen vakitte polis ile çarpışmalar yüz berdi. 5 kişi yakalanıldı. Yunanistan yanı baş naziri Kyriakos Mitsotakis halka sadık kalacağına ant etti. Merasim Atina'da prezident sarayında olup geçti. Yunanistan prezidenti yanı saylanılgan baş nazirge hükümet tüzülüvü için mandat berdi. Mitsotakis'nin yanı demokratiya fırkası bazar kunu geçirilgen nefbetten tış parlament saylavlarında reylerinin 40%'ını alıp yandı. Bu siyasi kuch yanı parlamentte çoklukunu alacak. İkinci yerini sabık baş nazir Alexey Tsipras'nın Syriza hükümran fırkası aldı.
Русия Кырымдан ось ижғал куветлеріні чықармақ, қара вязағдың ізлерінді гемелер қатнавы сербестлігіні кефалет етмекве. Украина арбей әсірдіні желеріні азат етмек керек. Авропада иш бірлік ветелікесізлік тәшкелятның парламент ассамблеясы Люксембургта олып кечкен Корошевның нетіджесі оларақ беяннаме қабул етті. Весиқа әвел Авропада иш бірлік ветелікесізлік тәшкеляты тарафындан дестекленген қарарлардан ибарет. Олардың арасында Украинаның Русия тарафындан Кырымның аскерлештірулеві ақында, Литванияның Шимали ақым Экелейхасы тарафындан телекелер ақында, Гурджистанның, Кремльның Абхазистан ве Дженюби Осетия бөлгелері ишғалі танылмамасы ақында. Авропада иш бірлік ветелекесізлік тәшкелятының әсабатында Москваның тәджавузе әрекетлері такбих әтілеве. Мемлекет Минск анлашмаларыны яране кетірілмесінен қабатланыла. Русия себе янамені қабул етмегеніна ве оның моделлеріні керчеклештірмеге мечбур олмамағынını білдірді. Юзлерже ава куресі ве бенлерже адам. Каппадокияда ава курелері фестивалі екінленді. Ажайып темашыны көрмек ве ава куресінде кезмек үшін чешіт мемлекетлерден туристлер келді. Фестивальде мұғберлері мұзды болынды. Тафсилатлыжа невбетті келевхамызда. Түркияның тарихи бөлгесі Каппадокияда севгі вади сузеранда чешіт шекілі ава курелеріні көрмек мүмкін. Бұл фестивальны екінлеген сонки учуш. Bu festivalimiz ilk defa geldi. Festival Türkiye'de ilk sefer geçirili. Tamam 2019 senesi bu ava kuryeleri festivaline geçirmek karar aldık. 4 gün devamında Kappadokya'nın çeşit köşelerinden kuryeler avaga uçtu. Esas maksadımız bu bölgeni daha ziyade belli yapmak ve çokça turistlerini celp etmektir. Авада ось курелеріні вехтисаси белгелеріні көстірмек үшін 11 мемлекеттен аваджилар келді. Бұл Америка Бірлешкен Девлетлері, Полония, Индонезия, Франкистан ве Бүйік Британия. Ось күремні Бельчикадан кетірдім. Мына о юқарыда. Дайма ән яқшы учышқа үміт етеміз. Up or go down, that's all. Сіз еді топеге яда ашағы учасыз ве мұтлақа елінің йөнелешіні көзетмек керексіз. Ве атта біраз маневр ете білесіңіз, ама бұны тек ихтисаслы адамлар япа біле. Епісі олып аваға 150 күре көтерілді. Бұлардан бірісінен кезмек 100-ден 150-ге қадар евро олacak. Ама базы учучулар туристлеріні бедава кезіндірді. Тамшанувдамыз, пек эйджеланамыз. Фестиваль күнлерінде біле дегіл аман-аман әр күн күнешнің доғышынен Каппадокияда аваға юзлерже ава көрелері уча. Бұ бөлге аважылар үшін женет кебі бір ердір. Мұнда топеге sıcak ава еберген конус шеклінде yüksek қаялар бар. Шының үшін көрелер мұнда аваға енгіл уча. Каппадокия иклимы бутун ел давамында учмақ үшін имкан бере. Ава шарайтыны ве учушларны девлет ава хызметіне зарет еті. НДДен башлап ава күрелері фестивалі әр ел кечірілежек. Идея Катаман, Сельчук Оздемир, Халисе Зенедин, UATV. Үрметлі серджелер бұ дақиқаға бұ сонки хаберімасы да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенже.